Limba no oras manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, na ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni Mami. Awan, Jonas. Pulos ajak naman akasta ti aramid ni Mami. Nadangitak. No saan ko ana ibagbagaking ka. Tasan ko kaya ti maawanan iti trabaho. Maawatan ka dawal. Ngamit tasikan ti mangimaton ka na gitoy. At daking ka, nuan niya ti paaramid mo ka na kami. Agtungbal kami latan. Dawal. Katagtali na latta ka na kayo. Nang runa kumano aklonan ni Tony ang tindaton kong ayat. Kasta? No agtalinaad ni Tonyang. Siyempre, agtalinaad akmat. Pagsaritaan tanto dayta dawal. Adot dagiti kayat kong aramidan. Bayat ngawan ni Mami. Kasta ka de. Aramidak dagitoy. Para iti pagimbagan ti amin. Dawal. Anya. Simrekan ni Jonas iti silid na. Napartekan. Inaldang nga aginamutan. Kan awan katit nadlaw mo? Tanya. Di pa'y nagpukpukisan kan nakiparpas. Mangarod. Anya nga tangagpaisong ti parikot na. Anda na dakamat ang kanya. Ada ka no aramidin na pagimbagan ti amin. Pagimbagan nga? Saan ko amatilew ti kahit nasa wento niyang. Anda ka no aramidin na bayat ti kaawan ni madam. Anya nga ta? Kan payakas kemot din ni Jonas. Nakapurpurmado nakasarasarita. Naibagana pa'y kanya. Anas ka na tong palot ti imbagana. Ajak sasawan iti sa balay ti kaawanan ni madam. Nagyak kayat ti mapapanaw. Anya. Mas daawak at talaga kadag iti tigtignay ni Jonas. Kasla, imot na ti lubong. Angkal, dumakdakkel ti parikot da insan may papan iti maiparit a droga. Ay, matiliw da kuman ti puon dayta. Ngam adamat kit din dagiti lid. No asino ti maatap a big time dealer dito San Mariano kan probinsya. Ay, adda na sa kanyak ni Litaw. Anin sabat doon ya kande dati may isa-isayong gusa nga drag queen. Taisot kabaknangan iti San Mariano. Ngam samat aday ta ti pagibasaran. Taado mat ti negosyo da. Adda kano pa'y negosyo da iji Amerika. Unmat kit di Ngam saan tayo lang nga mo matkit di Ken narigat mat ti agito do ano mga kusari ti may sa tao. Ngawan mat pamanagnag tayaw. Udno day tangkal. Iso nga urayan tayo langan dagiti sumaruno ang mapasamak. Uncle, saan narabrabak ti kampanya ti administrasyon ni San Eloisa kontra iti maiparit a droga? Ay, hingam madanagan akbaraw. Adalakit ti sindikato daytaw. Saan ang maaw-awan dayta, Uncle? Nabilag dalakit day. Kat dayta ti pagdanagat. Awan mo't nga tatirumbang nga pagdanagan tayo, Uncle. Nangruna kat kadawan ni insan ni Monique nga anak ti pasado mayor. Ay, Panagkunag, kat sana baybayan ni Mayor Solomon ni Monique. Ta oras nga adda mapasamak iti anak na, ang mga nugubat dito yung San Mariano, Uncle. Anya? Wan, Uncle. Pag-aamu tayo mat nga awan mat makagaraw kin Mayor Solomon idi nakatugaw pa eh. Ang kasanaw, kat saan matan nga iso ti mayor? Pudno dayta. Ang adulat tapay ti koneksyon na. Nangruna kadagiti high ranking in uniform akunada. Masapul nagkid daw ni Insan Eloisa, di kanayunan a pulis a bodyguard na. Tanarigat nga agpaiso.
Nang runa, kaya't patsyon ni Uncle Ipe. Adak kalakit da sindikato da ito eh. Sa bagay, ado ti madamdamag tayo may panggap iti dayta. Basta may parit nga agas, wenno droga ti pagsasaritaan, padalat ta dagiti nangato at tao nga adda iti likodan dayta. Kaya't amangan ko nam, no adda pa'y panggap da adakas kin insan, kat maisagmak. Adun ti nagbalin a biktima iti dayta. Kat kuma, saan damat atutupan ni insan? Pumanaw dalaangan dito San Mariano. Ada dito yung nagitikin ni Doyo, sir. Ada ka din dito iti schedule da, Mila? When, sir? Kaya't ko akasarita ida amin, ngamsag gaysa. Awagan nyo lata kano ida, sir. Talaga akong takak ida, napapatag-unay iti ibagak kadakwada. When, sir? O sige Mila, agsublikan iti lamisaan mo. When, sir? Panawan kayo, pay. Isuda ti umuna apang ijayaak no kayat da. Kuntakak kat sagaysak ida akasarita. Hala, dawar. Apay mo ta nakasta tilangan ni Jonas. Abay, Nagatidugan ti barbas kan buok na. bungarod. Naibagkit di, tagdigigos pay. Imposible mo ta sana. Mapaan ni opisina da. Kinada kasinsinnarak na tao. Mabaling ka di mo itadagdigos si kamad. Ngam kita ang tilangana. Nagatidug ti buok kan barbas na. Kat manula abulan nga awan ni mata. Talaga kasta. Dahil tamay sa wino 2 bulan. Wino talula nga bulan asan ngagpugis. At idogan. Panagkita kan Jonas. Kasla, desperado la unay. Kasta mo di ba nagkidak? Amangan pa'y idikungkunak mo. Agpakadakasang. Anya, Nang runa, kat ko na mga ison ti makaamok kadagiti negosyo da. Agraman dagiti illegal a negosyo ni madam. saan ko nga ro damawatan? Saan ko matiliw? Nuan niya di plano na. Anya nga tati pampanunutan ma. Tinaudyan na sa una kanyak. Agmi-meeting kami to amin na tao ni madam. Agyamanak no kasta, sir. O sige, see you for lunch. Bye. Duwati na kontak ko. May sa ti kamit ko no daw. Sa balimot inton rabi. Anyan to nga tangag pa iso ti ibaga ken arameda ni mami inton sumangkat. Mabali na di na maawatan iti damo. Ngam inton maamuan na ti talaga arason nga inaramid ko daytoy. Saan matngatan nga agungat. No dikat agyaman kit di. Dahito yung nagiti papeles sa daw-dawatin yung iti accountant, sir. Idisum dita. Taba sa akin ton madamdama Mila. When, sir? Wen gayam. Kasano ka bayag mo niti kumpanya? Ag 20 years yan, sir. Nabayag ka gayam man. When, sir? Ang single ka pa ilang aging gaita? When, sir? Asino ti kadam iti balayo? Dala ang tatang kang kabsat ko, sir. Kasta ka di? Ngam, pag-adalag pa iti college. Okay. Malaksid iti panagtrabahom ditoy. Anya pa iti sabali at trabaho nga mom. Awanan, sir. Awan panggap mo nga agnegosyo? Mabaling ko ma, sir, no? Ada pagpuunan. Kasapulam gayam ti puunan. When, sir? O sige. Day talaan. Mapan ka ni talamisaan mo. Ayaban kalaangan no adapay ka sa pulak. When, sir? Basaak lang dagitoy. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Tada ka sarita ka tao.
Saan mo't gayam ang maluglugi dagiti negosyo mi? Angam, nakapagnandun akon. Awanin makalapad kanyak. Daytoyan ti kasayaatan ang maramid ang napanunod ko. No bilang tamat matay ni mami, no iso ti umuno na amatay, saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaklan. Papa, kasapulan ni kan Mayor Eloy sa ti bodyguard. Tulungan na kami kuma. Bodyguard? Anya ti kayat yo? Private bodyguard. Malaksid ka dagiti na-assign na pulis. Nangro na kang ni Mayor Eloy sa. Iya? At siya kami na-out na adit street. Gapo iti kampanya na may papaniti maiparit nga agas. Kat natural, karam na kidjay, tadwa kami nga kingakat iti daytoy. Gapo ka dagiti biktima dagiti maata pa drug addict. Sige. Saan kayo magdarag ta siya kung ti makamoy ti data? Agyaman papa. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kini Eloisa? Madam Vice, ada close door meeting ni Mayora. Sana bale, agsubliak to lang inton madamdama. Ibagak to na makapanaw ti sa nga ili na, Vice. O sige man nga Rod, napatiglaon na iti pagsaritaan mi. One, Vice. May papanday to iti siguridad mi. Narigatan tagpakalmante. Saan tayo lang mo? No niya ti pampanunutan dagiti aramid iti may kaniwas. Kas kumay iti eradication iti drugs. No dakala sindikato ti adda iti likodan daytoy. Delikado kayo, Vice. Wen, iso nagkidawak iti tulong kini Papa. Kasapulan mi ken Mayor Eloy sa ti siguridad. Nagsaya atin na mapatganday ta. Wana, Rumbang laan matama ipayan itinaan anay asiguridad ti Mayor. no pay ko na ni Insan Eloisa, uray awan kano dayta, taawan matdakas ngar aramiden na. Angam, ay sus, awan pilpilyan dagiti managdakdakas. Lalaki wenno babae ka man. Sa bagay insan, nilaang mat doon niya kandida ti makuna akabusor na. Kumusta nga tamat tunday di abakat? Kalpasan a maestro. Di pa'y lang nga nagnakam? Nagnakamat nga tan Kat ni Jonas. Kumusta nga tamat tan? Awan siguro day Jayan. Saan nagpakpakita pa ni Insan Eloisa? Udno nga ta nga awanan rik na ni Insan Eloisa kenkwana. Mabalin nga adapay. Ang talaga, adinan kaya ti makisinubyan pay kan Jonas, Insan. Manong nga aldaw asaan ta nagkita Vice Mayor? Oh, pun nga doon. Mailiw ka kadikan niya, Klito? Awan mata. Asino mo't nga iti saan amailiw iti napintas abi si Mayor. Ay, aday ta ka manan ako na. Mama, diyak to lang nga tanan na pintasak. Puno mo't ibagbagak Alawanan. Narigat mat no kontraan ka. Ang mga nagsangit ka. Anya. Oh, nakita? Ipagarap mo nga ta si ka lang ti amonat mang sutil niya. Naala ka mo ti jay. Teta ngamin ti magustuak, Manik. Naragsak ka. Awan mo tiga po na tapno aglidayak pa. San ka di? Sa bagay, kan may sa ka na Vice Mayor. Ket into nagangay, si kan ti Mayor. Oops. Anya na itang may bagbagam? Mayor Adagos? Talagamat. Mapayag pa dayta lito. Ni payla Eloisa. Siyempre, lepasan na ti talo a termino. Sa bagay. San pa ikit diya may bilang dayto pa nag-take over na? Kalpasan na nag-resign ni Ninong Gonzalo. Numaumpot na dayto bale, agpabutos pa iti mamitlo. Sakit yan. No kaya to adag ti tao. Siyempre. Apay kumaasaan na kaya dagiti tao. Kas makita mat, nagdaras ti pa nagasenso ti San Mariano. Gapo kada kayo adwa, Monique. Napintas ngamin ti liderato yadwa. Mayat ti tandem yo kunak malayan. Awan mat ngamin tiga po na. Tapno saan mi ngay pangro na ti pa nagsirpi mi.
Wan matkit di Vice, kita am dayjay. Sino? Saan ka diyan ni Jonas dayjay? Iso nga pa iso. Apayakas dyan, tilangan na. Ne, nagatidugmat ng tibuok na kan barbas na. Oh my God! Wan nga rod, anyat mapaspasama kinkuanan. Kumusta, Sir Jonas? Dandan ni Santa ka na nabigbid kan Vice Mayor, Kasta ka di. Da kayon sa atalagan. Ha? Ne, anya ada kami, Sir Jonas. Nagrikat ka na makaawat. Nagbidot kayo sa iti panangipagarup nga ada relasyon ni Mr. Mercado. Nasingad kami lang kini Vice Mayor. Nga ta? Iti day di kinapintas ni Monique. Imposible. Nga awan pa naggustom. Wenno saan ka makayawan kan kuana. No adaman panangrukbab ko iti kinapintas na agpatinggalaan day ta iti panaggayam kan maysa. Sa anak amay karikan ko na, sir. Anya? No adaman may karikan ko na. Awan sa bali no saan ada kayo, Mr. Mercado. Saan ta kuman ngaglin ko lito? Sige, panawan kan. Tawan sir-serbiti bagbagang. Tasaan kunto apat dyan. Ne. Anya ti kayat asawan tayo nga imbaga ni Jonas. Madlaw ko. At daluksaw na kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mangirwar ka man iti arak iti stante to niya. Ha? Uminom ka man ng iti arak, Jonas? Kata niya kumaita. Ay, uuwan. Mabiit lang. Naku, ti ulo na asimang pa. Apay man nga ta. Saan matakas to'y asigot ni Jonas? Tonyang! Tonyang! Ada ka di pa masapol mo? Ayaban man ni Dawal. Taginom kami. Danggayan nak. Uuwan, mabiit lang. Ada itay likod. Agsibsibog ka dagiti masita. Ayabam! Kahit kung ada kadwak nga ginom. Sige, mabiit lang nga rin tayo ba? Nangatangak pa isa ti mapaspasamak kan ko na. Kasto'y kadilatan ti aramin na. Nung saan anak kainom masumangpat. Tagsangputan na ti aginom. Mapan ka kano iti ayan na, padanggayang ngagbartaw. Anyad parikot na ya. Awan kondisyon ko nga ginom. Di, danggayam lang ta. Agtagay ka ng basi-basit lang. Sige, ibaga masubarunuak. Sukatak lang ti badok ta na daripaspasak itilingad. Sige. Anyat mapaspasama kan Jonas saya. Kasla na pudot ti ulo na si Mangpag. At nakapungtot nan sa. Isuwa. Saan mo na baybayagan ti sumarunaw? Tama nga noon ada nga agluksaw. Sige, Dawal. Danggayan nak. Iwan na. Mabaling ka rin agdamag. Katsan mo kumatag idagsan. Dahil kat kasmay sagayam. San lang nga kas tao yo. Anya dita? Kinapudno na. May saga ka nagitimbiling kanyak ni madam. Katsan ko akayat ti makabasol. Anya? Bantayan ka kano. Kahit ko asawan, ti pagdaksam. Anya ka na ti parikot mo. Ado. Anya, may papan iti negosyo, no? Kada kiti illegal negosyo ni madam. Karaman ditan. Ngam adasaan ko ang maaklon. Anya dayta. Jak maaklon akas kinilito ti pagtinagan ni Monique. Lito. Insulto kanyak dayjay.
Awan mat kit ti bibiyang ko kinkwana. Tanagsina kami. Ang kaskin lito lang ti pagpatinggan. Kahit mo asawan, isudan iti daya driver. Wan, uray saan nga naklon ni Lito nga dan relasyon da kin ni Monique. Saan akas jeti kinasingad da? No awan panggap ni Lito kin ni Monique. Ada ka di pa ilang kalindigam kinkwana kat nagsina kayon. Nag-divorce kayo pa yan. Saan ko nga mo? Kaslama di tiriknak dawal. Anya, kayat ka di asawan. Agayat ka madlang kan ni Monique. Nung makita kailangan ni Jonas ita, makiktot ka lakit di, Mayora. Kasta ka di. Antay di. Lampong. Nakatidok pa iti barbasnan. Di adan ni Jonas. Ipalubos na, akas jay ti mapasamak ken kwa na. Ang mga na-desperado matuna yan. Awan mabalin ko. No siyak ti may sa agapuna, Vice. Kasi tinakunak. Nasakit man ng naskan nga aklunag ti kinapudno. Kan nagbanagan ti relasyon. Apay, talaga ka di nga awanan panggap mo makisinobyan kan kwa na? Awanan, friend. Puwera leksyon ako nada. Siguro. Agbiagat mo't nga ta nga awan lalaki iti biag ko. Anya? Ipamaysaklaan nga ramidan ti responsibilidad ko. Kas kangatuan nga opisyal ti San Mariano. Di naman kaya ta sawen nga isirak ti puso itinagan ni Ayat. Right? No, dumteng to ni Mr. Right. Why not? Gusto ka dita, Mayor? Kasta akmat? Andiyak mo't kaya at nagbakbakita ka single. Di ba sayang ti kinapintas ko? Ay, sumat. Kasmatlakan ka. Oh, sayangam kit din dahil ta kinapintas. Ada awak ko. Sana kapon ko. Hello? Yes, ni Vice Mayor daytoy. Anya ti may pay ko? Ni Mr. Ong? Adda dito San Mariano? Sa dino? Rest house. Okay. Sige. Agyaman na kita impormasyon. Sige, thank you. Bye. Mapana kita opisina ni Mayora. Ibagakan ko na rito. Sa inyo anawagan ni Jonas, Mr. Ong? Naimas pala siguro titurog na dyan ito na bartag. Napatag ti bagayo. Sige. Ibagakan ko na makaring. Anya. At danti kargamento ko na yun. Wan nga may nanbibiyang ko iti dayta. Kaputa ko na nga iso amin ang timang transak ka na kayo. Sige. Bayan nyo tapadasa ka mapanringan. Sige, bye. Nito niyang. Tunyang. Apay dawal. At dan samit kinasarita may ti cellphone mo. Adagag pa iso. Ni Jonas, di pa lang nga ta nakaring. San pa'y nga taa? Nakasaritak ni Mr. Ong. Ada ka na napatag ni baga na ni Jonas. Kaya managta na karing ka, Jonas. Imawag ka din ka ni Mr. Ong. Saan pa eh? Ay, nasakit ti ulok. Salbag. Kasla danumad nga minti pamayam. Iti pa nagitang gwap mo iti arak. Nakitak na kiti miss call na. Ngam saan ko pa ngayon call back? Imawag ba kanyak? Damdamagan na ka. Anda ka nun napatag ng iba ka na. Kasta ka di? Wen, at dan sa kanon ti kargamento. O sige, awagak ng madamdaman. Agkapiak pa'y, kanagdi ko sak. Tarumwarak matlaan. Sir Jonas, kas itibili nyo, iliman ko yung dagiti appointment nyo. 1 Mila. Ada din na meeting nyo, sir. Okay. Sino itayin ti ka-meeting ko, Mila? Ni Mr. Taglam, sir. Okay. Malagip kon. Iso ti may sa partner ni Mami, iti dry goods. When, sir? Sige.
Agyaman na kiti reminder mo. Awan anyaman na, sir. Sige, bye. Bye, sir. Makasaritak to amin ang dagiti kadakkalan iti share. Kadagiti legal business ni mami. Kat imanugot da iti plano. Kankid daw ko. Nga uray maysa. Awan ikkatanda kadagiti agdama ata. Malaksid no adda paglabsingan da. Saan kumat akayat nga agbisin ti pamilyada. Gapo iti dayto yung aramidag. Apa nangilakon iti share of stock kan ownership ni mami kadakwada. Rumarka ka de, Senyorito Jonas. Wan, ada appointment ko inton madamdama. Ang mga no kaya tiyo akaduan kayo. Masikuranak ngamin nga wala raramidin na. Dawal. Kinadaing karik ni madam, kinimbaga na kanya. Asaan kayo abaybayan? Sungsung batak na itan o dadaka sa mapasamakin ka. Kasta ka di. Ken nadalaan ko madamagak. Nawagam ka din ni Mr. Ong. Imawag man ang kanya kitay. Aywang gayam. Nalipatak. Sorry. O sige, awagak nga rod, sige dawal. Agsaka na ka. Sika nga rod ti driver ko. Panawanan. Tapno magibusan dagiti angol dito San Mariano in San Sheila. Wan, adon ti biktima dagiti drug addict. Sigun pa iti principal iti Maysa Public School. Ada dagiti high school student nga agim imot iti maatap asyabu. Agasam na ita? Wen nga rot. Isaan da nga mo? No user dagito iwanan niya. Iso nga italak milatan ka dagiti otoridad. Ken kadagiti naganak kadakwada. Nasayat no kasta? Kat no positive da iti maiparit at droga. Masapol na maipanda iti rehab. Wenno ahensya apakaipanan nagiti kastoy nga adak kaso na. No kasta, positive na rod hepe. Anya? Saan yun anadanon ijay ni Mr. O? Kasta ka di. Okay. Ituloy yung latta ko timang surveillance kan kwa sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Nagkalismot day dyan, Mr. O. Ay, iso ka di day ti kunayaw, a big time siya budilar, anak. Wen datang. Dahita ti positive intelligence report dagiti otoridad. Ken talaga ang maysa at drug personality. Agandad ka akanayaw. Ang mga nodakkel a sindikato dayta. Saan kayo magdanag, tatang? Ay, no asino dagiti masakdan iti daytoy. Italag mo kadakwadan. Imbagman, takayat na ka nga isurot ni Jonas. Imanugot man. Kasi ada kasing narak na tao. Alagot, saya atom Anda kahit ko adong talan to niyang. Nga niya dayta. Kahit ko adong talan no anya ti plano na kadagiti amin na negosyo da. Anya? Ngamin, imbaga na kanyak nga ison ti makamo kadagiti amin na negosyo da. Agraman dagiti illegal na pagkwartaan ni madam. No kasta. Puno nga tadagiti madingar aramidan ni madam. Ada, awanin ti limad ko ka. Ala, nagtagas matan no kasta. Saan nga amin na kinabaknang na, kat nagtaod iti nasaya tawagas to niyang. No kasta. Idi pa'y nga amom dayta. Ay wala, Kat, kas pasurot ka mat. awan marami dak. Kasapulak ti trabaho. Naibagak matkingkan. May saak nga ex-convict. Awan mangawat kanya, katagyaman at. Tain nalanak ni madam kandida. Sa dino titurungan ta, Jonas. Iti may sa restaurant iti asidag ti apply. Hotel a resort dayjay. Wan, amok da dyan lugar. Iyadi kan layo na pagsabatan da madam kan Mr. Ong. Okay. Isumat lagayam nga ijay ti imbaga ni Mr. Ong apang sabatak kin kuana. Tapag saritaan mi ti sumanglad a kargamento. Kasta ka de. Isumat kayam ti ko na mamaysa kasinabat mo. Wan. Nga madapay may sa inton madamdama. Dinner meeting dayjay. Okay.
Nuadan di kargamento. Kahit naasawan. Nagsagana kami. Saan? Anya di kahit maasawan. Sa bali timang sabat iti kargamento. Saan kayo amay ramraman? Anya. Nalawag tinanggag mo, Dawal. Saan ka maawatan? Maawatam to. Saan ka ngagdanag? Tila ang maibagat. Uray impaidam ni mami tiragsak ko. Wano pakasik ng tipuso. Patpatgag pa'y lahat. No kasapulan asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Anya. Maburbur tiya anak na gitar aramidam Jonas. Maamwam to, Dawal. Oh, asirig tagayaman. Total, amam ni Mr. Ong. Bata asumango kan kwan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nito niya kandidati ramot amin dagiti mapaspasamak. Kan mapasamak pa'y. Ay, huwan matkit di Ay ngam, nasaya at makidi mamaminsan tinapasamak. Nay, apay mal... Gapo iti inaramid ni insan, na ilisi iti dakas kuma ang nagbanagan na. Ay, huwan matkit di Kan saan na kumaan naragpat dagito itabalay gina? Agam kunakan kwa na. Saan da akagura ni Dunya Candida? Tano saan nakas da iti naramid da? Saan anakagteng ita iti ayan na? Wan, angkal. Dakal ti na itulong ti kwarta nga inteda kada kamay. Wan, ngam uray kumasaan ngayon subli ni insan dayay, kat mabalin. Ay, pangedeng na dayta. Kat saan ko amalapdan sila. Wan, angkal. Ada bukod na akapanunutan. Kat no saan lakit dayadakas. Saan ko atob ngaran. Kasano nga rodetan insan? Awan mabalin insan. Tilinteg ket linteg. No adda pan nakainaig na kadagiti illegal nga activity. Malas na lang. Nagbaling nga taadakas ni Jonas? Saan ko nga mo insan? Awan nga tanti na saya at ama panunot na. Gapo iti kinadesperado na akas ko na ni Tonyang. Gapo nga ta iti pan nakapaay na ken ka ah? Asino kumati pabasulin na insan? Nito niya kandidaan. Tidakas na. No di pa'y laeng nga adda kontak na kadagiti drug lord. Dahit ang tidakas. Nupod no ani doon niya kandidati drug queen. Kan supplier da Mr. Ong. Naginaandan tidakas at tao. Awan matlaang na Jonas ng dawal. Ay, sorry kayam no na istorya kin Eloisa ti may papan ken Jonas. Pudnumat. Ganay bagak day jay. Tabarang matignay tirik na ni Eloisa. Nariknak nga awat. Namimpinsan ana upay. Gapumatlaang kin ni Donya Candida. Kat ni madam. Ulo sa di mawawag kanya. Ay, nagdaawag ko. Kat ni. Sa bali mo't numero. Hello? At sino da ka di apo? Tunya, siyak na ito eh. Ay, da kayo matgayam madam. Kay bagbagak ako musta kayo ngatan. Isumat ngayon mawag kayo. Kasta, kumusta kayo matandita? Kumusta ni Jonas? Rimwarda kindawal madam. Kasta ka di. Madam, apay mo nakas din ni senyorito. Apay, anyat na pasamakan ko na. Agbarbartag ka dilang ta? Madam. Pasaray kaduan ni dawal ata, paayaban na maut. Kasta. Nabaybayan na mo't tibagina. Saan ang nagpukpukis kin nagibarbas? Anya? Sorry madam. Naibagak mo't tan. Ang mga kagoranak ni senyorito nagpulong Di kagdanag. Siya ako tibagam mo. Madam, panangisakit ko laang mati naibagak. Awan problema dita. Agyaman na kiti panangisakit mo kan kuana. Agyamanak madam. Bayam tawagak. Pagbagaak. Hindi kagdanag. Tasyak lantan. Tipang tiliw. Wan namang duktal. Napayakas jay. Madam.
Sige to niya ang baliwag ton ti umawag. Awagak pa ni Jonas. Uwan, madam. Sige, bye. Bye. Ay, pasensya ni Jonas Anya nga ron. Naimbag kiti. Tasan ko nga imbaga. Nagbaliw, agraman tigtignay kan panagsasauna itan. Agyabadak, tanawagan ka lang, iho. Ada kitirwar, mami. Adalang kinamit ko atao. Nasaya to kasta. Saan mabaybay ang tabakim? Saan ta kapakadanagan, mami? Ariglado ti amin. Awan ka di matlat parikot ka dagiti negosyo. Uwan, mami. No problem. Nasayaat. Kanta kayo, mami. Kumusta kayo magtitan? Nasayaat ba't iho? Nagpintas ti bakasyon. Malipatan dagiti parikot. Kas kumaitik kaso yo? Mas daotan iti kanayo nakawan mo iti bista. Wano hearing. Maya mati abogado ti makambo. Katdo ka sa pulan nagsapul ka iti kanayunan nga abogado, aramida, makamuka ditan. Uwan, mami. Tilang kat mamandang awan kayo dito eh. Sige, Jonas, iho, kastapay. Sikalatan ti makamu dita. Lipasak lang ti duration ti bakasyon ko dito eh. Sige, mami. Sige, bye. Kita at man, no anda maaramidan da. Nahipay magtisa nga iling mayor Madam Monique. Kasta ka di? Ano ba'y amurot? Nasaya ito mga pagsarita da. Ibagan to siguro ni Mayor atin nagsaritaan da ni Hepe. Ti amo kat ti pan nakakita da kin Jonas akadwa ni Mr. Ong ama atap a drug lord. Kasta ka di? Mas daw launay ni Mayor iti dayta. Posible siguro ka-transact ni Jonas ti maatap at drug lord. Kas lang arud saan nakakapapati akadwa ni Jonas dagiti drug dealer kas kada drug lord. Ay, dayta ti san kayo nga amo sila. Da kayo man kititi nga singad agayem yo kan nagasawa kayo pa. Awan adlaw ko sa baling aramid na iti. Ne, tapay mat. Mabalin siguro aga po iti kinadesperado nan. Iso ano niya na ditan ti mapampanunong na itangar aramidan. Uray no dakasan. Ay, lupod no dayta. Nalapit, anadadaal mo't ng ti panunot na. Wando, sorosorotan na ti tukot ti inana. Nagdagasan mo kasta angkan? Ay, Nanakman mat siguro idi. Iso kinayat ni Insan Eloisa. Amaok ni Jonas. Nagsupadi da iti ugalay kini Dunya Candida. Gapulang iti kinadispirado nan. Nagaramid mo tan iti dakas? Ngamdo bilang konektado at talaga ni Jonas. Masapol, asong batan na ti basol na. Wan ngagpaiso, Uncle. Awang matlang ti resulta ti darum ni Insan. Kando niya kandida. Ngamin, nagnayon na kano iti legal counsel na. Ay, sabali at talaga ti baknang. Katangin da pa yan ti hustisya no adda pan nakabalin na. Nasaya at nakapagsarita kayo kin madam. Wanton yan. Nagsarita kami mat nga muna, sakbayan nagsarita kayo. Anya ti magbagam kan kuana. Ang mga no anya laditan ti magbagam. Sinong batak laang mat nagiti dinamdamag na kanya? May panggap mat laang dito'y mansyon niyo. Sige, panawan naklatan. Ada awag ko atao. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no, sitaran na ko. Sige. Ijay apply ati pangyawata kiti pauna bayad dagiti kargamento. Alas 7 ti rabi. Ada ako ni Jay, Mr. O. Sige. Pagsaganag dagiti taok. Ngagpamarang nga mangalap. O sige. Bye. Pagsaganag ni Dawal.
Agsasarak kami manan kada Mr. Ong. Nasayat mo't na matiliw da ya partner ni Doña Candida Monique iya. Wala rin, Papa. Lumiraman na nga ni Doña Candida? Sigurado na ita. Saan da asarte nga napagpudnuan, aging kay tisan nga agpudno. Mabit lang, Papa. Adaawag ni Mayora. Hello? Anya dita? Anya? Ni Jonas? Kadua ni Mr. O? Kasta timbaga ti informer? Iti nasa o restaurant? Apa nga day jay? Ay, nakaskastaw man daytan. Kaya makadyasawan? Katransak ni Jonas ti maatap amay sa kadag ti drug dealer? Day talaki ti kahit na asawan, Papa. Konektado ni Jonas kadagiti illegal business. Sa lagi na ni Doña Candida kasta. Day tatisan ko nga mo. Anya ti mapaspasamak kadakwatan nga gina. Ay, jaka mo. Iso nga imbis sa tukmaan ng tiliwanda ni Mr. Ong. Kaya tabi panatnakan no konektado ni Jonas kan kuana. Madidaytan. Na mild stroke ni Doña Candida. Gatitan ni Jonas madtan ti katransaksyon dagiti drug dealer. Nga ta? Abangan, no sinursurot na latabanan ti inana. Ay, day tati jaka mo. Baka mo nagiti otoridad. Ang taawag ko. Ni Monique. Hello, Monique. Hello, Donyang. Kumusta ka? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka, Donyang? Kasta na tibiyag ako nada. Uwan agyaman na ta malagipdak lata nga awagan senyorita Monique. Saan ka nagbalbaliw kaskin ni Mayora Eloisa? Apay kit din, agbaliw kan makalipat ha. Kat nasingad naman na agayam. Amonik lang tan awag ko kanya. Thank you. Pasensya ka na di kinasabrak ko ide, ha? Awan day jay kanyang. Agyaman nag. Kat kumusta man ti amom? Naimbag na nagbaliwan? Ha? Ay, kwa. Apay nakiktot ka. Awan. Kwa. Nagdalat ta dagiti gundaway nagbugkaw. Ay, talaga saan pa nagbaliw no kasta? Yung kastan sa dagiti na-stroke, modi na ka, no? Amok pa yun. Uray idi saan pa'y ana-stroke kat kasjay na matang. Kasta? Ay, hunmat kiti Ada pa may sa damagan ko niya. Kumusta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iswa, mas tao kami gandawal. Kasta ka di? Ay, apay. Anyat na pasama kan ko na. Anyat nagbaliwan na ako na. Saan ko nga amo? Ngam kasla. Desperado la una yun. Kasta? Wun mo ni, busy Mayora. Saan ang nagpukpukis kas kada nagibarbasan. Kasta? Kanayon nga aginom iti arat. Pasaray duada kandawal. Ninakit di Mayora ti pagbarbartikan na? Lakit di Saan nga iso ti pagproblemaam busy Mayora? Wan man kiti. Sa dinuwartiyan na ita. Ang mga naging inom naman ang kinidawal. Saan? Rimwarda kandawal. Kasta? O sige to niya. Ang mga nanistorbo ka. Bye. Bye! Inawagam ko nam ti katulong da Doña Candida iha. Wan, Papa. Kinamusta kat day jay na laos siragsak na. Awan mo ta. Ada na amak. Kumpirmado tinakita may idi kinilito may pan ni Jonas. Kasama tinyawag kada kami ni Mayora. Kan ti informer. Anya na jay. Ti may papan ni Jonas. Nung nagkuyog da kandawel, iso dangar nagpaiso tinakita da akadwa ni Mr. O. No kasta, pudno nga ta konektado ni Jonas ka ni Mr. Ong. Anak ni Doña Candida ni Jonas. Wanted mat ni Mr. O. Illegal dagiti negosyo da. Nakasta, dakal ti posibilidad na anastrek mata ni Jonas ti illegal nga activity. Babanti bilin siguro ni Doña Candida. Aniya.
Uray dayta bana, di na matubngar, tinang. Kasi tinibaga kon papa. Dito ti pagkakitaan, asaan na makapanaw ni Jonas iti paldat ina. Niyan. Hinibaglaanan, panawaswasan ti kalay sa amin. Ay, nakakasiakit ko man. Oh, inli sinagkatiapo iti daada ko maapag konsumisyon na miha. Uwad papa. Naimbag-unay ni Hapo Diyos. Katamoyo? Desperado ka nulaonay ni Jonas. Gaputasan pa yan, nagpapapukis ka nagibarbarbas. Anda, kasta ka desperado ni Jonas. Nalapit ka kasta papa. Gapo siguro itinapasama kuno ti panagsinad akin ni Mayora Eloisa. Oh, Talagamot ngamin asaan-san akayat ni Eloisa at makisinubyan kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. duwata, makisinawat kin Mr. Wan, itugot tan ti paunabayan. Sige, sige. Ang datalaan. Sa ino timang sabat ka dagiti kargamento. No ko na madwatalaan. Saan kan ngagdamag pay? Uwan no, syaklat tan. Anya, Di nakpagdanagan. sana mabalin. Sungsungbatan ka kini madam. Okay, alaman langan. Basta agsagana ka. Ngem, mangitugot ta ka di Armas. Saanan? Awan mo't kalaban to. Kasino, di kasi narakyo itchay. Kasosyo da, iti negosyo. Apay nga itiigip ti baybay. San ka ngagdamag, dunyang? Amang ano anya mananday ta akalukwan. Awan, tanag mo. Sanak amapukaw king ka. Anya? Sasawam mag. Bueno, kayat mo amapukaw tawanan mang rangking ka, my loves. Kwa. No talaga di na kayat. Magamawat ditan. Anya? Imbagang aya asaan ka akayat. No kasta. Ay ayatan dakmaton yang my loves. Saan ko nga amaw? Anya. Oh, agiyaman na akton yang. Oops. Tinakigaman. Please, no touch. Asino talaga mo awag kanyak? Sana naka-phone book? Unknown caller. Sugpatak-lata? Hello? Vice Mayor Santiago. Yes sir? Asino da ka di? At asumangla na kargamento when smuggle good iti apply at Santa Ana. Ano niya? Dagdugan iti may sa fishing vessel. Oh my God! At ang tumakita yo ato ang kotse nga isuda ti manguray iti basit na barko apagkalap. Kasta? At daya iti sapsapulun yo at tao. Gumagandad kayo tatapati ka na nga armato. Amang ano frank information da ito eh. Saan? Legit ito. Alas 7 asumanglan ti barko. Sige. Good luck. Excuse me, mabiglaan. Busy linean. Putno nga tatin malawag tayo jay at tao. Atin na sayat. Kontak ni Mayora. Tawanan balikat, Jonas. Nakasagana akon. Ngimadaman damagak. Anya data? Kunam, asan nga umay dagiti kakadwa tayo? Wan, tasaan ko akayat amay sagmak da. Anya, asino nga rin mang sabat? Ino, nagkarga iti kargaminto. Saan mo na parikot data? Nya. Adamang sabat iti barko apagkala. Basta si kalatan ti mangimaneho kanyak. Ket no saan mo akayat? Awan na nyaman na. Anya. Siyaklatan. Tapno saan ka may ramraman.
Anya ka ding agpaiso ti planom. Ulitak tinaibagak ken ka itinaminsan. No saan mo amalagip. Anya da jay. Gapo iti panangipaidam kanyak ni mami, iti pakaragsakak itinagan ni Ayat. Nakurang ti panangipatag na kanyak nga anak na, ket tila ang bagbagi na ti pinampanunot na, ken napatag ken kwa na. Jonas. Ngamitilaksid day ta. Patpatgat plata ni mami, saan ko akayat ang mairubo, kung nadadakas ang mapasamak ken kwa na. Anya. Ket iti day to yung aramida, may pakitak, wano may pariknak ken kwa na, nga uray di nakpatpatgan, napataglat ta kanyak. Friend, nakasagana ka nun ti raiding task force abinukal da hebe. Nasayat no kasta. Kat dito yan ang matimbog ni Mr. Ong. Rumbang lang agpatingkan. Sa bali lagayam ti pinusgan ni Hepe amang surot ken Jonas. Di ba kat? Under surveillance mo to ni Jonas? Wen friend, takayat da nga ro da maamuan. Noan niya atalaga ti connection na ken Mr. Ong. Diyak ma-imagine no kasano nagbali na kasta ni Jonas. Uray siya, nasingpat ni Jonas. Awan mo't bibiyang nakadagiti negosyo ni mami na. Iti panagdan nami. Iso tinangasi kaso kadagiti negosyo tayo di Amerika. Angam siguro, itala nga makibiyang. Takas di nga ro tinapasamak ni Doña Candida. Naka-recover mo ten. Juan, yamanyata mo tayo. No binili na ni Jonas. Amo tayo matay giant. Saan na ama adaywan ti inana? Di na masalungasin ti pagayatan ti inana. Awan ba'y mat na Mr. Ong, Jonas? Dandanin dagi jay. Sabay lang kuma. Tawan makadiktik ka na tayo. Awan, kasano ko maamatiktikan da? Ngayon, abay asan tanging kuyog dagiti kakadwa tayo. Saanin anaskan ko nakmanen. Sige. Sigalat dati masurot. Sikama di dati busko. Noanya di bagam. Iso tarabidak. Bilangan pa Mr. Ong. Sarar. At talaka ka. Kasano? Orayan tayo latan tinakailoganan ti kargamento? Tada. Atan takoyom. Kanada spotlight. Impatulong da dito eged. Nasayat no kasta. Angam. Ayar kate kakatuam. At daday taglawlaw. Saan lang basta nagparang? Orayan mi amakasanglat ti barko. Sarba ka pa iket oray. Nakalot basat fesek besal. Awan parikot. Orayan dalang ti go signal ko. Ada. Apa na ka to speedboat? Ada kayat sa onda ito kada pulis. Apay nga adda dagiti pulis, Mr. Ong. Delikado, Jonas. Awan pagdan tayo ngaglibas. Saan ka ngagdanag, Dawal? At talpak. Awan paglibasan tayo, Jonas. Naawaga kong ti abogado ni Mami, Dawal. Kasi ano rito yan? May imbestigar tayo kat delikado. May raman na klakid eh. Siyak ti makam mo. Driver kalaan. Awan pa kay ramramanam. No addaman rumbang agsungbat. Siyak. Anya? Siyak ti agpalawag ka dagiti pulis. At taratla idol, Jonas. Day tatisan ko nga mo. Da kayo man kitdi. Kuna ti pulis anakasaritak. Under surveillance ka. Kan adagayam arrest warrant mo. At salpak. Siyak kitdi tinairamraman. Jonas. Adakid dawak Mr. Ong. Pangasim. Saan mo nga iramraman dito ni Mami? Ibagam asyak ti kadwam. Iti daytoy nga illegal at trabaho. Adya. Saan ka ngagdanag? Tulungan ka no anya ti kasapulam. Ngumno kayat na kailisi. Tapno matulungan ka. May mayat. Ibagak abayarak ngumsan ko nga mo a kontrabando mat gayam ti laklakom kanya.
kayo nga ruta. Awan parikot kanyak. Tagparang nga driver ak lang. Anya? Wen, ngam ni Jonas sisan ko nga mo. Noanya di plano na. Kasano nga ruta dito eh. Makamon di abogado ko na ni Jonas. Amo namat nga dandar arami din na. Anya ti ko na, Mayor? Natiliwa ni Mr. O? Wen, friend. Nasayat lang unay. Ngam, adamot takos paset na. Apay, Nadanon idadagiti pulis iti aplaya ken Jonas. anya? Ken, ada nagtakalagatan nga adda iti attache case. Anya di jay agatad. Friend, maata pa nagkabukid Jonas nga ibayad na kumakadagiti kargamento ang muslim. Anya? Iso akaraman ni Jonas kadagiti maim-imbestigaran. Ti kayat ko amamuan. Kat no asino ti informal, asaan ang nagpabigbigan ka. Adulaki ti tang muna iti nasao nga isasanglat ti fishing vessel. Ang nagkarga iti nagduduma nga smuggled items. Kas kamay ti gadget. Kas kada maatap ako kain, ana ipalaman iti buksit dagiti dadakkel nga ikan. Oh, agasam day ta akalukwan. Ado ti monos da asaan tayo nga amo. Makalusot da. Ngem, saan tayo nga ipalubos ang makaramid ita dagitoy? Wan, Ngem, no adamot bilang nagkamtudan tinapalabas nga administrasyon. Saan kon abukit-kitan, friend? karaman laki din ni Papa. Tadi na napasardeng anamin pinsan dagita ang aktibidad. Dagiti managdakdakas. Makwis-kwestiyon na rin ti kada ni Jonas sa kadwana ni Mr. Ong iti daya lugar, Papa. Nagsimple. Naglawag. Katransak ni Jonas na diya Mr. Ong. Takadwa ni Donya Candida ngainan. Ngam kayat nakadya asawan? Nasumukmot ni Jonas si Kastya? Wano napilitan nga ta? Dahita tisan tayo nga mo. Ngam no bilang tabinilin na ni Jonas sa mga ramid iti dayta. Kat saan mata na nagkadkad ni Jonas. Ha! Agpatadan nga gina. Talagang awan patag ni Jonas kini Donya Candida. Papa, no kastama tinapasama. Abilin lata ni Doña Candida, tiar aramida ni Jonas. Putno nga ta nga anak na ni Jonas? Ah, kasta ti amok. Nga mawan makamoy ti kinapudno. Isulaing muni. Naimbag man, nakalubusan kayaw. Abogado, tinakakamo ng urno si Damin. Tama mo di pa managnak ng smuggler ni Jonas. Kasta? Di rumrumura basol na. Gumatgatang iti smuggle goods. Kasta ka, te? Ketsak. Awan mo't direkta basol ko ata driver ak lang. Awan bibiyang ko kadagitiligan nga ramid ti amok no bilang kastaman. Unmot kit di, ah. Ken ko na ni Jonas. Agmi-meeting tayo kano intol bigat. Meeting? Anda ka doon na patago na ingay bagana. Ay, anak ano tayo jay? Saan ko nga mo? Tawa mo't ni bagana kanya. Murahin tayo latan. Awanan parikaw kin Mr. Ong nga maatap a draglaw. Wen datang, ngam, tsak maibus a panunutan. Ana iramraman ni Jonas. Di kat Doña Candida ah. Wen nga rod. Wen gayam tatang. Ada request ti korte, a masapol nga agparangan ni Doña Candida iti hearing. Anya? Kanasan, amangan no, mawaswasan ti kid daw na para iti hospital arrest. Gapo nga rod iti napasamak ken kuana. Kat ita, kasano nga raw? Basta, masapol nagparang ni Doña Candida tatang. Tanasan? Ay, diya mo, noan niya ti baga ti korte. Gampanag ko na. Pasukon ti korte kadagiti pulis ni Doña Candida intun hearing. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
No kaya't na di man na yun ang tibasol na. Masapol nagparangan. Kan obligadon, friend. Delaying taktik sa mutadal aramidon na kita abogado na. Kan naka-house arrest. When friend, kit numawaswas dahi jay. Ang mga no, pagbaludan, titungpal na. Malaksid no ang piyansa. Padasa man nga awagan nito niyang. Kumustahan nito niya, kandida? Oh, kung kaya man niya, nalipatak maten, kunak nga awaga kita. Ay, at taawag ko, ni Eloisa. Hello, Mayora, friend! Hello, Tonyang. Kumusta kan? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka lata, Kasta latibiyag ako nada. Tinapatay. Nasalon at tayo lata ka na yun. Ayun Agyaman ata. Malagip daklat nga awagan, Mayora, my friend. Saan ka nagbalbaliw? Uray adayon ti nadanon mo kan nakangat-ngato kan. Abay kit din nga baliw kan makalipat Kat nasingag tamat nga agpagayam, san ka di? Ay, thank you. Kaslawan mo't nagkaduan taan, kasta, Tonyang. Kamusta mo't kayang tiyan mo? Nimbag no, nagbaliw mo't ten. Ha? Ay, kuwa. Oh, abay nagigtot ka. Awa? Kuwa. At dalat na dagiti kundawang agpukaw. No, saan ka ang makaasidag adagos? Kung saan mo amaitit, ti kayat na. Talaga di pa'y nagbaliw ano kasta. Ang kasta na sa dagiti ma-mild stroke ako nada. Moody ta ka no? Amok pa yun. Uray idi saan pa'y anay stroke. Kasjay na matang. When matkit di ada pa'y may sa adamagit to niyang. Musta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iso mas daaw kami kang dawal. Abay, anit na pasamakin ko na. Anya, nagbaliwan ako na. Saan ko nga mo? Kasla, desperado la una yan. Anya? Wan, Eloisa, Mayor. Saan ang nagpukpukis, kaskada nagibarbasan. Sorry. No siyak tiga po na nagbali na kasta. Awan marami dakto niyang. Bai amon kung naimbag ta nakarwarda pa'y kang dawal. May sa... abay na ita. Pulos adyak namnamain na kasjay. Iso nga ita. Under investigation. Gapo iti maatap a koneksyon nan iti dayjay Mr. Ong. Wan nga ron. Wait kayam. Mabalin kasaritak ni Doña Candida. Anya? Ay sus, disgrasya, Eloisa, friend. Ngawan dito ini matam. Anya? Awan dita? Anya ti kahit mo asawen? Sa dino ti ayan na. Napan ka di iti hospital wenno anya? Anda ni Jay abroad Anya? Spakan, ay no, umpan naklaki din ni senyorito, no maamo na nga imbagakan ka. Kahit mo asawan? Pimanaw? Ay na Eloisa, pangasim. San mo nga ibagbagasak tinang ibagaa? Tonya? Mano abulanin nga awan dito ni madam. Anya? Uwan, nagtor iti sa bali a pagilian. May isa pa na nga lilaw daytoy. Tintirayan natin kaso na? Well, itamot lang. Kasaritak ni Hepe, tamapanda ije mansyon da Doña Candida. Kabayo di, sarong karanda ni Doña Candida. Check up. Naglawag ka pa ng loko. Kudno day ta, friend. Manayunan ti kaso na. Isumat lagayam ani Jonas at parparang kan mga asikaso kadag ti negosyo da. Agraman illegal nga aramid ni Doña Candida. Kontento kayo ni tinaitad kada kayo? Boss. Boss. Itamat lang. Pumanaw kayon, kat ada-kada kayo no aramatin nyo dahi tagatan. Ang mga barwanan wano saan. Ngam kayat ko, agbaliw kayon. Boss. Yaman kami. Awan na nyaman na. Saan ko kayat nga agnanayon, timading aramid nyo. Boss.
Balik ko, may. Okay, Dawal, mapantan. Da kayo matkanton niyang tikasarita. Jonas. Naitad kong ti para kada kayo kan Dawal. Ada kada kayo. No niya ti aramidan niyo. Ha? No siya. Aging gaitawan pa ni madam. Sana ka pumanaw. Uray siya ka. Ada kada kayo daytan. Gan, agyaman ak unay, Jonas. Iso nga, aklonan na kunto niyang tagasawatan. Anya? Makamo kayo. Saan ko abiyangan ti relasyon niyo? Kat adamat kada kayon. No pumanaw kayon, kat mangbukol kayon iti bukod yu a pamilya. Jonas. Basta tiintad ko a kwarta kada kayo. Mabalin yon a pangrogyan. Kan saan to amaman kuma ni mami. Nalawag. Los, ajak nam nama tinaramid ni Jonas to niyang. Uray siya. Ito niya di planom. Di na ka di bayaklonan. Talaga ka di nga. Ay ayatin na nga uray may sa akla ang akatulaw. Awan makarta, piti panagayat ko kingkato niyang. Nga uray, nakura pa yakla ah? Sana dahil dati pagrukoda ka nagayat king ka. Ngamkit di, tipitik to'y pusok. Sus, kanuman. Hehewen. Katsyak nga danti ka naragsaka na naiparsuhan wa aklunan na kon. Katno, saan ka nga aklunan? Ay, magikapeng akon kadagiti sindikato. Kat makamon na niya di mapasama kanyak. Anya? Wendo niyang. Tagbalin tumatan gawan kas eskandibiyag ko no sikat mapukaw ko. Ngalawanan. Manlangan tapno, maragsakan ka. Kaya't masawan. Oo, to niya nga gyaman na. Oo. Di na anakupan, Dawal. Ibagakin Jonas nga kasartaan. Anya? I love you todo to niya. Dawal, di nakto ko mapaldaangan ah. Promise, cross my heart. San kung itong aramidin tayo ta? My loves. Dawal. Agbati kan Dawal. Saklatan tag maneho. Papanam ka di. Agkita kami iti abogado. Sigurado ka ngawan pa ka nanuang. Awan. Oh, panawang ka pa dito eh. Kat adamatan kada kayo. No anya ti plano yung kanton niyang. Ibagayo lang kanyak. Kan kabalak tag may sa. Aging ka iti saan asumangpat ni mami. Sige. Sa anak ka pumanaw. Nang runanusan mo ta pumanaw ni Tunyang Labs ko. Kasta din baga na kanyak. Sigurado ka ang awan pa kay Ruban na. Laka. Awan mo't nga ta. Awan mo't kabusol na. Awan matkit di ah. Ngamtisan ko nga mo. Katno sa dino at talaga di papanan na. Kunam, iti abogado na. Iso mati ko na na. Anya da jay ito niyang. Ay, lugat sa amat iti pulis. Anyat ka dada dito eh. Saan ko nga mo ah? Sa batang ita. Mabit lang. Habos na kabambanaw ni Jonas. Apay ka na Dawal. Anya ti kadada dita. At ka no ti court order. Masapol nga agpakita ni Madam medyo police station. Anya? Umay ka kuma dito eh. Kaya makita ni Madam. Ngayon niya kumati at pakita ka na kwada. Katawan mo dito eh. Oh, salbag. O sige, sige. Ibagam nga orayan dag. Awin no tinasaya. Dakay dag salida. Itat ko ti cellphone ka na kwada. Sige. Kasaritak ti leader da. Kasano ita Dawal? Awan mo ta talaga ni Madam dito eh. Pinago na. Awan marami da ni Jonas. Doon di mangipod no iti amin. Anya langon ti ibagadag iti pulis. Numaaman da nga awan gayam ni Madam. Makamon da Jonas kaya abogado da. Sa bagay ah. Adumot ti kwartada. Ngayon saan nga idag na nayon. May salakan na katikwartaan tunyang. Ngunmot kit di ah. Adumot tindag iti baknang na balod. Kat sanda na ilisi babayan ti kwartada. Tapod no ba da nagbasol da. Yun lang. Iso saan nga idag na nayon.
May salakan na katikwartam. Nang runa ano pod numat, nagbasol ka itilintan. Magitam ti aramid da yadon ya kandida, iha. Wangarot, Papa. Pulos asaan mi anam naman kin Eloisa, nakapanog kaya man dito pagilian, asaan anam amuan. Iso gayam, ani Jonas tinang sublat anang imaton kadagiti negosyo da. Nga, karaman ti illegal, Papa? Dahil nga ron. Di dati pagkakitaan nga awan ti bukod na pagtaktak diran. Husto lang nga nagsina kayo. Tasan ka ang nagbanag ka nakakaasi. Kanusto ni Eloisa, Papa? Kasta unay di pa nagyaman na nagsinada, nga uray inayat naman iti gusto. Aging ka si bibiyag ni Donya Candida. Uray ko naman ay laban damad lang di ayan ayat da. San ba't lang nga natalinahay ni Eloisa? Kinagbanag pa'y kuma nakakaasi. Lakit di, Papa? Timangkan asaan na kayak ni Donya Candida ni Eloisa. Kato nagkatuluyan da? Samat lang nakaadal ni Eloisa. Amang ano nagtinagla nga babaunan ni Donya Candida. Kasta talaga ti mabasamak. Nang runa, kitsa na makatagder ni Jonas, babaan iti bukod na asaka. Ay, kasla jackpot dyan dagiti imbaga ni Eloisa. Maipanggap kin Donya Candida. Di amuda agpapaimbag iti balayda. Ngam at damot gayam ang iti balasiw tao. Ay, sabali lang at talaga ti adot kwartana. Agasum dayta. Intarayan na ti kaso na. Hanggang kunamit kiti ni Eloisa, saan nantaw ang maitarayan ti basol na. Ket nimit Jonas, apay nga intuloy na ti illegal ang negosyo ti inana. Ay, talaga apaspasurot lata ken Donya Candida. Anya? Namuanan dagiti pan nakabagi tilintag nga awanak di tapagilian tayo. Buwan, Mami. Katanyat na pasamak. Urahin tayo. Nuwan niya ti baga ti korte. Sinalbag. Ngam di ta kayo pailaan, Mami. Kasaritak ti abogado. Nuwan niya ti maramidan na iti daytoy. Sana bale, iho. Malpas la ti duration ti kadak ditoy, ang subliakon dita. Sige, Mami. Ngam baliwag to ti umawag. Bueno, ti abogadon to amis mo ti kasauyo. Umawag kami to. Sige, iho. Relax kayo lang dita. Amangan numaatake kayo manan. Sana iho, napigsakon. Nasayat nga ron no kasta, Mami. Di nakpakadanagan dito, Jonas. Alang nga ron, Mami. Kasta pa'y. Bye. Sinalpak. Kasano na amwanta nga wanak ityan? Sa bagay, maminanumutlaga na may tantanti hearing. Dimlaw ta siguro. Masapol ka no sumangpat ni Madam Candida, tunyang. Sa bagay matkiti. Rumbang laang asangon na ti kaso na. Kandag iti ato, abasol na. Ni Jonas, dakala parikot. Anya? Amangan no iraman ni Mr. Ong. Anya? Ada na ibaga kanya ni Jonas. Saan na kaya mabalot ni Madam? Anya ko mati aramidan na. Tapno saan amabalod ni Madam? Saan ko nga mo? Noon niya di pampanunutan na nga aramidan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.